jongka neka le konsegi berokfat ni Muslim Meghalaya hikmat kita ke football dengan bermawat ba kita sibul bat ki jingialehkai football ki ba dan kam sibul bat ki ba yono boleh sibul nanti Phidawan Sanilee Wahlang ikan itu Burom ya shnong ktah ya yang kesam Sohryngkham ya ngemi jongpai ba yang masam bat kumjuh ya ga rikasai kejungi itu senam sibul bila wanrah ala deh kalau kecing nong ya pesibia oh kalau ke Burom pada kumjuh hari dia juga pada Meghalaya itu ki Kyntiew long 100% ha kita ikut sports warna yang kasih amro kumjuh pencelur ban jingialehkai sports nanti panas Sohryngkham juga mi kaying trong ikon tani mah iba lak berkesian ikon dan pakli kat sekarang ini kelempung kebakrau kebakla yo senan yo gold medalist akan ini kelempung dengan kemilan tay bahako isngai dan sayo gold medalist yo gold medal hakan national teams Phidawan Sanilee Wahlang kalayo khur duna khat artli takma haka national level but khat nyawtli haka state but inter school sports competition. Kasamla Phidawan Sanilee Wahlang kawei na kasamla kabalajui shim bynta haka jingialehkai karate haka kylleng ke Jylla kumjuh ru hakari India kelawan raknam ya ke Meghalaya da kabakhur bontli ke takma na rynsan jingiakop babun jait. Haba kren bakani kasamla kari iathuh baka jingialehkai kam ktah jingpule ladangi nang ban bati bahaya kapor hakikti jengi. La pynkup Burom yakni kasamla da ka Seng Samla Sohryngkham pulun kum kadak ka jing penchluri kiwe pat kisamla ha ka juk kapor ban penpaw ka jing sngongu ka jing kor pat jing Kyntiew nami ki mati bat ki ep jong ka jing tere shitom jongka ban poisha kani ka thong bakenjang na kani ka shnong ka bajingai bak na sorba kani kasamla kasdangialehkai nadu bakarang don post nem karta Let's school hanggang sa kamukat no nga let's school ha pain mo nga siyang class 11 nga shim ka stream science kaya kumbang ang pilit ka science ni sa ka subject ka badawa ban hampunut pot teh pedang kana ka jing yu kalaban pernah por bon ke bang pam miok pot adok ek ma piran ban ai khubor lor kana pat tang kita hi ban lada phi le ek ba ru le be da ka jing treshtam ki phide ban minat te ban la ek bas neuru bat tang kuntai nga ai kuble ru ya ki coach jong a ki bala pen poy nga shudu kani ka thong bat I me pa I me kamtam bai treshtam kampuni nga le training ha pulu berhalam kra ikut jonga ide linsa fenisim but kidon jong kibak jong semparodrik sense gili te ngala le kai teng ru ha sai tamba ngala mi no pa namar ba ngaka ban balance ka kot ba ka karte namar ha sai ka de tang ek sports kidon hi nin hablet school hi hang taru ginam ailat hira yingi bangin le tang ka jingialehkai ngin hab pule hi te ngaru ngala smuthu bangan mi no na kasai namar ba nganyo ban balance ya ka kot ba ka jingialehkai te ngala le lekai no bat imis lenza hab pulu mentang ngala dongkune ngeme ngapa te ngaru ngakwa he nokong akrem tip ra badon kumkan ai tamba ngala lekai ba ngala kam stunat ngala kam tip shushu spangkan ke jingialehkai te ngala long subang ben lekai la long enjoy ben le yakan ka kam hai nga li school san sin tayo san sin tayo te mai long lekai license sau sin tayo teng la li shusha school nga li lekai pat nga practice pat nga li extra class dala de boy school ko te dala wan hayeng na kod hai shihra ben I ka kod ra ta ku ta hai te men stiap la li lekai nen kun to